Ko te tira hoi e tētahi o ngā tino kaupapa nui whakaharahara ka tū ki te awa o Whanganui. Ahakoa I hikina te kaupapa I tēnei tau, I roto I ngā ākinga a te mate korauna, I te tau kopahure, ki hai ngā whānau me ngā hapū o te awa I rata. Nā reira, I ika pahi tonu atu etahi o rātou ki te awa, ki te hoi I o rātou waka. I reira a Kāli he mopo, I kōrero ia ki ngā uri o te tira hoi tuatahi no te marae o Tieke, whakateraki nei I pipiriki I te rohe o te tai hauāuru. Kua roa Thomas e ara I ana I ngā rōpū tāpoi me ngā tira oe ki runga I te awa tupua. Oh, we've taken people and gear up the river to them, like mainly to Tieke, and just helping out, open them out in those ways. Just transport really, because there's no roads here. The river is the road. It's still been busy. Yeah, nothing's really changed really. Except for we don't see the big wakas anymore. Kua wakarewa ia e Ngāti Ruaka me ngā pairangi te tuatai o ngā tira hoe mo tēnei tau. He tuatai tēnei huinga ātau, ka mutu e uinga e aki te tangata kia okia ki te kāinga. He āhua pauri I toa I wakatā te haerenga o te iwi, engari ko tērā te kōrero o ete o ngā rangatira o tērā kaupapa. Me wakarite he haerenga no. Me okaro a wānau a hapū. Ahakoa ka haere a hapū nei. Ko te mea nui kia haere tonu, kia kaue tonu I te Māori o tēnei o ngā tira hoi. Anā kia hono tonu ngā muka o te taurahiri a hine ngākau. Mō I o puana tēnei kuia ki ngā neke anga o tēnei hikoi, he toki aia o te tira hoi tuatai. As we went up the river, and of course this time I'm in a jet boat, rather than kei te oi, e tangi ana tāku ngā hakau. Mō e rātou, o rātou kua ngaro atu. I could visualise those who were a part of that first hikoi. Kua tau mai te tira hoi ki uta, e rimanga rā I pau, kua waru ngā uru mā waru ngā kiromita te tāwiti o te ara I para, a kua ea. Ka hoki mai anō ngā hapū ki te awa I tēnei waanga o te tau, a te tau e tū mai nei, Kāli he mopo te karere.